Borilački klub Akademija samoodbrane osnovali su Damir Amedovski i Radovan Milovanović 2007. godine u Beogradu. Ideja da ovakav klub se napravi se javila mnogo ranije, još dok su njegovi osnivači radili kao instruktori u ninjutsu školi. Vremenom ova ninjutsu škola dobila je i drugi status i naziv Škola samoodbrane Vračar, a diplomirani trener Damir Amedovski i master instruktor Radovan Milovanović preuzeli su vođenje škole i uveli novi plan i program kao i principe i metode rada. Nakon 5 godina velikog truda i rada, Škola samoodbrane Vračar zvanično je registrovana kao borilački klub pod imenom Akademija samoodbrane. Akademija samoodbrane je prvi borilački klub na našim prostorima koji je borilačkim veštinama pristupio sa naučne strane i približio ih jedne drugima. Upravo iz tog razloga ova akademija je organizovala prvi humanitarni simpozijum borilačkih sportova i borilačkih veština na kome su održani praktični prikazi tehnika iz različitih borilačkih sportova i veština, kao i teoretska predavanja na tu temu. Osim toga, ovaj borilački klub često organizuje različita predavanja o teoriji i filozofiji borilačkih sportova, gostuje u drugim klubovima, a isto tako dovodi svoje treninge druge trenere, majstore i instruktore iz različitih oblasti borilačkih veština i sportova. Njeni instruktori, osim praktične nastave, organizuju teoretska predavanja koje u mnogome pomažu polaznicima škole da što bolje shvate i primene veštinu koju uče, kao i filozofiju iz koje proizilaze. Time je Akademija samoodbrane postala jedna od rijetkih, ako ne i jedina u bližem okruženju, koja se borilačkom veštinom bavi na tako kompleksan i sveobuhvatan način. Sad mi dozvolite da vam predstavim učesnike drugog humanitarnog simpozijuma. Sa nama su dr. Nikola Čanak, koji će držati predavanje na temu borilačke veštine kao elementi ličnog razvoja, profesor dr. Franja Fratrić sa temom trenažno-tehnološki i dijagnostički koncepti u borilačkim sportovima, profesor dr. Predrag Nemec, koji će nas upoznati sa primjenom nove trenažne tehnologije u borilačkim veštinama, zatim dr. Arlav Dragan sa temom borilačke veštine u funkciji obavljanja policijskih poslova i profesor Bane Rašević sa temom značaj borilačkih veština sa vojnog aspekta. Naši specijalni počasni gosti su sensei Mišel Bjelivuk, koji je osnivač Akademije borilačkih sportova u Ženevi, i gospodin Vukrašović. Posebno zadovoljstvo i čast učinili su nam pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova prihvatanjem poziva za učestvovanje na drugom humanitarnom simpozijumu. Veliku zahvalnost dugujemo idejnim tvorcima ovog simpozijuma, Amedovski Damiru i Milovanović Radovanu i Akademiji samoodbrane, kao i svima onima bez kojih održavanja ove manifestacije ne bi bilo moguće. U ime svih nas zahvaljujem se Savezu borilačkih veština i sportova, opštini Vračar, biblioteci Milutin Bojić, Radetu Markićeviću, štampariji Najs, fotokopirnici Diskopi, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu odbrane, kao i našem izuzetnom domaćinu Sportskom centru Vračar. Hvala i svima vama koji svojim prisustvom doprinosite afirmaciji borilačkih veština i njihovom cilju i stvaranju boljeg, humanijeg društva i zajednice. I na kraju želim da se osvrnem na humanitarni karakter ovog simpozijuma i činjenicu da su sva prikupljena sredstva namenjena Domu za nezbrinutu decu Dragutin Filipović Jusa. Ovaj simpozijum će otvoriti gospođica Jelena Đorđević, član veća opštine Vračar, zadužen za sport. Dobar dan svima. Velika mi čast i zadovoljstvo što sam ovdje danas sa vama i što imam priliku da otvorim ovaj drugi humanitarni simpozijum borilačkih veština ovdje u Sportskom centru Vračar. Posebno mi je drago što je simpozijum humanitarnog karaktera i što će sva sredstva ići za nezbrinutu decu ovdje na Vračaru. Opština Vračar će i u buduće, kao i do sada, podržavati ovakve vrste manifestacija
I ja želim da se zahvalim svim učesnicima ovog simpozijuma, pogotovo domaćinu u Sportskom centru Vračar, a posebno organizatoru celokupne ove manifestacije, gospodinu Damiru Amedovskom. I želim da se i sledeći put vidimo ovde u još većem broju, na istom mestu, i stoga proglašam simpozijum otvorenim. Zahvaljujemo se deci iz Doma za nezbrinutu decu Dragutin Filipović i Usa. Sad bih zamolila doktora Nikolu Čanka da počne sa svojim predavanjem. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, veliko je zadovoljstvo biti ovde, ako ne na tatami, ono pored tatamija, obzirom da, iako sam profesor, moj život se vrteo oko tatamija i mislim da je najznačajniju ulogu u ovom životu upravo odigrao taj tatami, pa hvala kolegama koji su me pozvali. Jedno od velikih istina u životu i jedno od značajnih pravila nas, trenera i učitelja, je da smo toliko veliki koliko smo u stanju da stvorimo bolje učenike, bolje saradnike od sebe samih, odnosno onoliko smo uspešni koliko smo u stanju da se okružimo boljim od sebe. Meni je večeras, odnosno danas, danas zadovoljstvo da sam ovde među boljima od sebe, samim tim se osjećam tim važnije, tim značajnije. Danas će biti puno akademskih i vrlo pragmatičnih tema, otuda sam se ja opredelio za temu borilačke veštine kao elementi ličnog razvoja, obzirom da je možda to najbolji uvod u ovo današnje dešavanje, kroz činjenicu da predavanje neće biti akademsko, bit će iz usta čoveka koji je 22 godine bio aktivni trener, koji je, nažalost, zahvaljujući svojim invaliditetima, prešao u drugu kategoriju, a to je da je postao intelektualac u ovim našim sportovima, što je, koliko
zato što imati snagu mišića, imati dobre ligamente i hrskalice je nešto što ima rok trajanja koji je na ovaj ili ovaj način ograničen, a imati igračku u glavi, igrati se s njom do posljednjeg daha je privilegija oni koji pristupe životu na intelektualniji, sveobuhvatniji način i tako dalje. Naime, svi ste vi na ovaj ili ovaj način uključeni u borilačke veštine, ako ne kroz tatami i neki od sportova i veština o kojima se danas ovde govori, a ono kroz činjenicu da je život sam po sebi borba. Ta borba ima svoje neka lica ili odličja, a jedna od borbi koja je možda prigodno da bude danas spomenuta je borba sa samim sobom na stalnom usavršavanju, učenju i napredovanju. Pre bezmalo vek vremena Erich Hofer, jedan američki sociolog i filozof, je rekao da vreme i budućnost pripadaju onima koji su spremni da stalno uče, da se napređuju, napređuju svoje znanja i umenja, za razliku od onih koji misle da su naučili sve što im treba, da nemaju šta više da nauče, koji ostaju okovani u nekom vremenu koje je prošlo. Činjenica je da je samo učenje po definiciji promišljanje, razmišljanje i smišljanje. Činjenica je da pre 47 godina, kada me otac uzeo za ruku i odveo na trening judoa, kad sam ga pitao, tata, zašto ću ja to da treniram? On mi je rekao, zato da bi bio bolji čovjek. 47 godina kasnije, sa 56 godina života i pređenih miliona kilometara, sa poslovima koji su me vodili u 57 zemalja sveta i sa judo karijerom koju sam završio kao trener, kao sanse Američke judo akademije, moram reći da mi je pokojni otac bio debelo u pravu, jer na tom prvom treningu kada sam dobio prosuto po tatamiju, zrneblje pirinča i zrneblje bibera, nisam shvatio u čemu je trening, u čemu je suština da to razdvojim u dve činjenice i da onda mogu idem kući. Pola veka docnije sam i tekako svestan koliko sam na tom prvom treningu bio prisiljen i nesvesno da pobedim sebe, jedinog izvesnog, sigurnog neprijatelja, jedini trajni izazov. Ta borba ili borenje je suština življenja. Živimo u vremenu prostoru koji se ne razlikuje od antičke Grčke, niti se razlikuje od nekog petog milenijuma u kome će opet živeti neki ljudi, u kojem će se boriti da prežive, boriti idejama ili oružjem jedni protiv drugih ili protiv nečeg trećeg, što ni ne znamo da nas negde u istoriji čeka. Borenje je suština nadmetanja i kao što je to nekada davno Heraklit rekao, borba i nadmetanje su roditelji i car boriti se sa sobom, boriti se protiv straha, boriti se protiv straha po život je put slobode. Onaj ko je prevazišao strah, taj je slobodan čovjek. Onaj ko se boji da će mu neko ogrebati automobil, da će mu opljačkati kuću, da će mu izvući novčanik ili ukrasti mobilni telefon, onaj ko se boji da će mu neko sutra silom uzeti tlo koja je njegovo i njegovih dedova i pradedova, taj nije slobodan čovjek. Otuda priča o borbi, priča o borenju, priča o ovim našim sportovima i veštinama je mnogo veća i mnogo značajnija nego što se to može naslutiti na prvi pogled. Obzirom na uticaje koji su došli sa istoka, skloni smo da verujemo da u ovom podneblju borba i borenje nisu postojali u vremenima kada su začinjani drugdje. Međutim, činjenica je da upravo primjeri antičke Grčke nam govore o tome koliko se cenila borba i to koliko u toj svojoj kompleksnosti, ne samo fizičke borbe, već borbe uma i kompleksnosti ljudskog bića. Još u Ilijadi se kaže da je svakda najbolje biti i odličan između drugih jedan od ideala. Aristotel kaže da je najuzvišenija stvar u svakom od nas mogućnost da budemo najbolje što možemo biti. Da li je to sa papirom i olovkom u ruci, da li je to u trenucima kada ustupamo mesto u troli starijoj osobi, da li kada pomažemo prijatelju u nevolji, da li kada svojim umom, svojim znanjem i umećem doprinosimo da se nešto pomeri u našem širem ili bližem okruženju. U svakom slučaju, to je ta težnja ka savršenstvu, taj najizazovniji put na putu svakog od nas. Nažalost, u vremenu u kome živimo u proteklim 2 decenije, mnogo što se iskadešavalo. Pojavnost je postala mnogo bitnija od suštine. Danas vrhunski sportisti očekuju
vrhunske finansijske koristi zbog toga. Nekada ovo venac je značio mnogo više nego bilo kako drugo priznanje, bilo kako materijalna naknada i tako dalje. U antičkoj olimpijadi biti predmet divljenja za života i predmet slavljenja posle smrti bila je suština koja se oslanjala upravo na strat tela i uma. A 2000 godina kasnije Svetska zdravstvena organizacija kaže da zdravlje nije samo odsustvo bolesti i nesposobnosti, nego je upravo ravnoteža tela, duha, odnosa sa okruženjem i svake druge dobrobiti. Rekao malo čas da je borba protiv straha prirodna borba svakog od nas. Strah je jedna od 8 osnovnih emocija osjećanja s kojima se rađa. Strah. Nema ničeg strašnijeg nego strah od samog straha. To se najbolje vidi u činjenici da smo okruženi mediokritetom, ne samo u našoj zemlji, nego na planeti Zemlji. 95%, 19 ljudi do 20 su mediokriteti. Ljudi koji nemaju svoj stav, svoje mišljenje, svoj odnos, koji nisu svesni sebe i koji se onda prirodno obraćaju i kao referentno u životu koriste ono što je mišljenje drugih. Borac, čovjek koji postaje svestan sebe, okreće se sebi i u sebi iznalazi odgovore na pitanje koje se tiču njegovog života, njegove percepcije, njegovog doživljaja, njegove interpretacije sveta. Prevazići strah. Strah od nepoznatog je svetion koji se pali i koji nas vodi u nova saznanja, novo učenje. Od Hristovih dana do danas procenjuje se da se preko 18.500 puta dupliralo sveukupno ljudsko znanje. Većina ljudi živi u mraku, živi u svojoj pojavnosti, upravo zato što se ponaša kao većina, a većina nema svoje ponašanje, nema to okretanje sebe. Kakve to veze ima sa ličnim razvojem, kakve to veze ima sa našom današnjom pričom? Pa ima. Na putu razvoja ličnosti, ka njenom zrenju, čovjek se kreće se u nekoliko dimenzija i ostvaruje nekoliko nivoa dostignuća. Prvo, to je lična pobeda svakog od nas. Postajemo prepoznatljivi ne samo imenom, prezimenom, svojim korenima, poreklom i okruženjem u kojem rastemo, već prepoznatljivi kao pojedinci svojih specifičnosti, svojih prednosti i mana, a pre svega ljudi. Za ljude je karakteristično nešto što ne postoji nigde drugde. Nije primereno ničemu poznatom u univerzumu, ničemu poznatom u prirodi, a to je sloboda izbora. Sloboda izbora koja je počela na 4 kapitalna stuba. Pre svega na ljudskoj samosvesti, na sposobnosti da spoznamo samog sebe. Borac je čovjek koji spoznaje sebe, koji ne žmuri pred svojim manama, koji je svestan svojih vrlina i prednosti, koji radi na tome da svoje mane umanji i da ih kompenzuje, a s druge strane radi upravo na tome da ono što su njegove specifičnosti i komparativne prednosti stavi u funkciju. Sljedeća stvar je upravo ta samosvest, spoznaja sebe. Većina ljudi nije u stanju da spozna samu sebe, iako nam je to primarna ljudska osobina. Drugi stup je mašta. Borac je kreativac. Borac zna da ako nije u stanju da osmisli, ako nije u stanju da zamisli situaciju, ako nije u stanju da je vizualizuje, nije u stanju ni da je realizuje. Niko od vaših kolega boraca nije u stanju ništa da uradi što nije u stanju da zamisli. U kraju linije tako je sve ustoje. Sve što nas okružuje, što je stvorila ljudska ruka, prvo je bila nečija zamisla. Sljedeća stvar je slobodna volja. Slobodna volja. Čovjek živi svojom slobodnom voljom. Ponaša se, opredeljuje u tom svom ponašanju svojom slobodnom voljom. Borac svesno stavlja svoju slobodnu volju u funkciju nečeg ili nekog. Borac zna da je slobodnom voljom sebe stavio u funkciju odločbine, u funkciju nečije fizičke bezbednosti, u funkciju, evo danas, nečijeg dobrostanja, nečijeg boljitka. Ovoj deci će biti možda za čokoladicu život lepši nakon što se desi ovo što se danas dešava. I četvrti element koji je izuzetno bitan, to je savest. I to ona unutrašnja savest. Ne ulični moral, ne pitanje šta će o tome misliti komšije, ne unutrašnja savest, ono ogledalo pred kojim svako od nas meni samo sebe. Pravi borac je čist u duši
etičan upravo zato što to ogledalo koristi po stavu. Kako ga koristi? Neretko u životu vam se desi da nešto uradite na način da to ne ispadne dobro. Krajnjoj liniji narod kaže, put do pakla je popločen najboljim željama. Međutim, ako su vam pobude čiste, ako ste u duši čisti, onda je to i etično, pa nekom drugom prilikom će biti i bolje. Rekao da ono što je nekad krasilo antičku Grčku i Olimpiju, danas je pretočeno čak u definicije Svjetske zdravstvene organizacije, koja kaže da zdravlje, pored odsustva bolesti i nesposobnosti itd., podrazumeva psihičko, socijalno i fizičko blagostanje. Borac je pre svega fizički zdrav čovjek. Zašto zdrav čovjek? Pa zato što je to preduslov da bi bio borac. Drugo, može biti fizički zdrav, ako nije psihički, mentalno, tako sklopljen da to fizičko zdravlje može staviti u funkciju borbe, onda je hendikep i onda mu to fizičko itekako malo znači. Šta je blagostanje? Pa pre svega blagostanje je poboljšan kvalitet života. Borac od 7 aspekata, 7 stubova blagostanja, posjeduje nužno da bi bio borac, posjeduje fizičko, mentalno, emotivno, duhovno zdravlje. Borac zna da voli. Borac zna da nema nešto za ništa. Zna da treba da natrpi ovaj trkanje znojem i suzama ako želi da ovlada tehnika. Borac zna da ceni i voli svoje greške. Borac zna da samo kroz greške i učenje iz tih grešaka može da napravi korak dalje. A uspeh je pobjeda samo u sebi. Za neke je uspeh to da mogu danas da imaju 1 ili 2 obroka. Za neke je uspeh da budu poznati po Beogradu i Knez Mihajlovoj, po silikorskim grudima ili po novom automobilu. Ali za pravog čoveka okrenutog unutrašnjim vrednostima, a da bi bio dobar borac moraš biti upravo takav, uspeh je pobjeda nad samim sobom. Moći udariti, a ne udariti. Biti isprovociran, a koristiti slobodu izbora, pa ne uzvratiti. Jer to nas čini čovjek. Neretko ste svedoci primjera da neko nekoga opsuje, to je kod nas kao dobar dan kako se, pa ga pošalju majčinu, ovaj njegov 3, kaže, dobro čovječe, pa zašto to ti ne priliči? Pa kaže, morao si. Pa nisi morao, to je tvoja sloboda izbora. Tvoja sloboda izbora je izazov da budeš najbolje što možeš biti. Zašto je toliko puno neuspešno? Pa zato što su probači. Probaju pa odustanu. A za borca šta je neuspešno? Pa samo povod i mogućnost da počne iz početka i to da počne sada sa operativnom prednošću, inteligentnije i tako dalje. Evo ja ću vam to demonstrirati. Ne zamerite tatami, ja se davno nismo družili, ali evo molim da nekog dobrovoljca, nekog od vas specijalaca, uzme bude rečeno 5 godina nekada davno sam održavao specijalce, pa mi je to ovako dodatno još izazov i motivacija, ali evo da vam samo demonstriram to što govorim. Većina ljudi koje srećete su probači. Evo, dignite ruku, koliko vas je bilo u situaciji da čuje, da mu neko kaže, pa i da sam izpusti, kaže probaću. Probaću da oposlim, probaću da uradim, probaću da dođem, probaću da stignem i tako dalje. Jeste svedoci toga? Jeste svakodnevno. Molio bi nekog od vas. Dođe, prvi, dođe. Evo možemo onda ovdje. Dođe. Imamo Bosanovu. Ajde, to je Vatikano, pa dođemo. Oprostite, samo princip da vam pokažem koliko je borba život i koliko, ako smo svesni toga, možemo principa primeniti u životu. Izvolite. Svi vam je poznata, svi vam je poznata tehnika učimata, tako? Treba da se sustekne negde, po mojim saznanjima, 28 okolnosti da bi nekog bacio na učimatu, je li tako? I šta radi probač? Šta radi probač? Kaže, probaću. Proba možda jednom, proba 2 puta, ne ide. Kaže, probao sam, odustane. I kakva je posljedica? Posljedica je ta da je potrošio snagu, potrošio vreme i potrošio nešto što je najdragocenija stvar posle života, a to je motivacija. Gorivo za uspeh. Šta kaže borac? Borac kaže, bacit ću ga na učimatu. Zakači i krene učimatu, da ne baci. To uradi borac.
Jedino, to je isto. Ne, nije isto. To je suštinski različito. Različito je zato što uspeh nije da ulaviš pozicu ovakav ili onakav automobil ili da imaš sponzorušu koja će šetati naokolo kao šetajući billboard, na koga će se vidjeti koliko si ti uspeo i koliko si okolo zlatom, karminima i ne znam čime. Već je uspeh putovanja od toga gde si, gde nisi u stanju da napraviš salto, gde nisi u stanju da napraviš pad, a posle toga dođeš u situaciju da budeš majstor i to majstor nad sobom. Istovremeno, borac zna da ko nema cilj, da je uvek izgubljen. Kad ne znaš kuda ideš, uvek si na pogrešnom mestu, gde god stigao, tako? Međutim, ako znaš šta hoćeš, put ćeš naći. Ako ja znam da hoću da ga bacim, taj otoč, jedino lud ću ići direktno taj otoč, jer onda će i on to znati. Ali ako krenem iz ovog žigarija, pa onda iskoristim da bacim taj otoči, ja se izvinjam, ovako jednom rukom nemaš kontrolu, onda sam ja taj koji je napravio korak dalje na tom putu. Zatim, jedna od velikih mudrosti koju borac zna, da li je primenio u životu ili ne, pitanje, a to je mudrost da na ono na šta ne možeš uticati, zaboravi. Ne da zaboraviš kao fotografiju, ali mahni rukom, nemoj se time opterećivati. Ako on stoji izvan mog domaša, može da zvecka oružje, može da mlatara lancima, da poteže pištolje i tako dalje, ja ne mogu ništa preduzeti. Samim tim ne reagujem, ne trošim snagu, ne trošim energiju, ne trošim vreme i motivaciju na nešto na što ne mogu uticati. Ali, ako mi uđe u moj unutrašnji krug, uđe u moj svet, ako me ugrozi na način da ja mogu da reagujem, ja ću reagovati. I tu ću reagovati po principu sve od ništa. Želim samo da vam na par ovih primjera samo demonstriram koliko ovo što govorim ima veze sa ličnim razvojem. Ima veze sa ličnim razvojem. Želiš da jednog dana opašeš crni ili crveno-beli pojas, pa ti ga opasuješ svaki dan, svakim svojim postupkom. Dobro jutro, komšinice Kapuste. Jao što vam je porastao man, jao što je slatka devojčica, dođi kod Čike da te poljubim. Tako postaješ bolji čovjek, tako postaješ bolji. Zašto mislite da otići gore i raditi bench press je nešto što je rado sebi? A da ne postoji mogućnost da se mentalno, duhovno, emotivno vežba. Svaki put kada nešto naumite i prevashodno svojim naporima ostvarite, šta se dešava? Da, postigli ste cilj. Ali šta se još dešava? Šta je ono što borac nesvesno usvaja i zna? A to je da svaki put kad postignem cilj, desi se i psihološki uspeh. Da li je to položen ispit? Da li je to dobro urađena akcija? Da li je to neki pomak u životu? Psihološki uspeh podrazumeva 3 bitne elemente. Prva stvar, povećano samopouzdanje. Ako sam mogao do žutog, što ne bi do zelenog i plavog? Ako sam mogao 30, zašto ne bi 50 kila? Povećano samopoštovanje. Ljubi ga majka. Napreduje, menja se. I naravno, onda prirodni izazov da se deluje na više nivou. Otuda danas toliko šmekera bez pokrića na oko. Otuda toliko šupljeg sveta koji zveči u svojoj pojavnosti. Često koristimo pojam harizma. Borac, pravi borac, on je harizmatska ličnost. Zašto? Zato što ima sadržaj koji sija. I može imati fantomku na glavi, i može biti u maskiranoj uniformi. Borac nema potrebe da bude ja pa ja. Borac je tu da svoj ili nečiji unutrašnji krug zaštiti, da stavi sebe sa svom punoćom u funkciju onoga što mu je svrha, zadatak ili cilj. Život je borba, rekao.
Život je borba i kad se boriš za svoj radni prostor i kad se boriš za radno mesto, život je uvek vrsta borba. Odlučnost, akcija. Kad jednom nešto naumiš, nemoj stati do cilja. Ako odustaneš, postaješ luzer. Što više puta odustaneš i promašiš, a zbog promašaja odustaneš, manja je šansa da ćeš se ikada dići. Postajemo ono što mislimo. To je zakon mentalnog magnetizma. Ako kažeš sebi ja to ne mogu, nećeš nikad moći. Ako kažeš ja to ne mogu, ali ću raditi sve da bi mogo sutra, za godinu, za 5, onda si na putu razvoja i uspeha. Svi smo mi neki bili mali Vuki Šerbić u kući. Pa je došlo neko drugo vreme, pa sada mi nekoga vodimo, pa smo prošli neke labirinte i sedimo negde iznad tog labirinta i znamo da su šopstvenici. Vizualizacija je nekog veoma značajna stvar. Ako nisi u stanju da zamisliš svoju budućnost, ako nisi u stanju da zamisliš svoje ponašanje, nisi u stanju ni da usvojiš ni da primeniš. Najteži deo cilja, svakog cilja je upravo to. Fokusiranje na cilj, viđenje cilja. Ta snaga fokusa, pa borci najbolje znaju šta znači. Ako svu svoju energiju, sad taj svoj pozitivan kit usmeriš u jedan udarac, usmeriš u jednu falangu svoje ruke, može da napraviš čuda, neiskućene stvari. A najjači mentalni sklop borca je taj koji odbija, da ni ne dođe do konflikta, da ni ne dođe do fizičkog kontakta i tako dalje. Lična realnost svih nas nije ono što znamo, nije ono što umemo, nego ono na što smo fokusirani u datom trenutku. Borac zna da ne može biti glavom negde drugdje. Veoma davno, 68. godine, sam prevodio na jednom demonstracijalnom prikazu judo srodnih veština, prevodio čovjeka koji u to vreme bio 6. dan za nas nedostižni, Keno Otani, koji je vodio italijansku judo reprezentaciju. Kasnije nastavio i završio karijeru vodeći Britansku. Trebalo je da traje ta priredba negdje oko sati. Posle 20-25 minuta Keno Otani se poklanja i napušta tatami. Ja užasu pritrčavam, pitam šta je, kaže, povredio sam se. Kako se povredio, pobogu, pa ja sam tu na 2 metra od njega. On mi pokazuje, prevrnuo je nokat na malom prstu i krvari. Trebalo mi je 50 godina da shvatim šta je čovjek neko stvari poručio. Što god radio, moraš biti 100% tu, tada, na tom mestu. U protivnom, bit ćeš mediokritet, bit ćeš manje od onoga što možeš biti. Naravno, rekao, ako ne znaš kuda ideš, uvijek si na pogrešnom mestu. Svaki borac ima plan, ima strategiju, i to je onaj kvalitet koji pomaže da borcu ne treba psihološka ruka. Ne koristi ovaj balkanski higijeničarski prst da identifikuje pomli odgovoran ili, kako kažemo, kriv u životu. Da se nisam ono budalo oženio da bi mi bio kraj. Da su mi roditelji dali to i to, da mi učiteljica pustila to i to i tako dalje. Nego taj prst okreće sebi, nalazi odgovornost u sebi i naravno ide putem svoje ciljeve. Ti ciljevi imaju cenu. Hoćeš da ovladaš nekom tehnikom, nekim principom, ima da se naradiš u životu. Ali postoji jedan princip koji kaže postići cilj je veoma lako. Isključi svaku drugu mogućnost. Ili će nas biti ili neće biti, sjetite se govora kapetana Mišića o slobodiocima Beograda. Uvijek početi sa ciljem na umu. Znati gde želiš da stigneš i naravno ta samurajska ili dečja pamet. Sve što smo napravili u životu, napravili smo zahvaljujući pameti koju imaju ova deca. Maštu, kreativnosti, sve je bilo moguće, ništa nas nije moglo zaustaviti i tako dalje. Kasnije, kad omatorimo, postajemo tobože zreliji, onda se učaurimo i onda prestajemo da budemo borci. I otuda je bitno da borac tu svoju praznu i svoju dečju pamet sačuva. Zamislite njih kad odu na akciju, kad odu na demonstraciju. I sada zamišlja scenarij. Zamišlja da će ovaj da ga dađa flašu i da je u flaši benzin. I dok on zamišlja očekuje flašu s benzinom, dok je sleđa ciglu u glavu. Zašto? Zato što je svoj misao sve u tačku. Borac to ne radi. Borac je otvoren, borac je emotivno inteligentan, borac je pre svega motivisan. Motivisan jer zna zašto radi i zna koju cenu za to plaća. Samim tim borci su emotivno inteligentni.
radim puno sa inženjerskim firmama i tako dalje. Nivo emocionalne inteligencije kod ljudi kod kojih je 2 i 2 jednako 4 je 60, 70, 80. Kad testiram borce, kad testiram takmičare, kad testiram specijalce, 120, 130, 150, nad prosek emocionalne inteligencije. Zašto? Zato što je život stalno prilagođavanje na stalno izmenjive uslove u sebi, oko sebe i tako dalje. Taj smireni um direktno utiče na materijalni svet. Ako si smiren, ako deluješ stameno, ti odbijaš agresiju. Ako si sam, ko što umeju ovoj mladi, da budu nadrtan, sasvim nešto, šta je frajer, da se piješ i tako dalje, upravo se to dešava. Zakon mentalnog magnetizma dešava se ono što ne želimo da se dešava i tako dalje. Znači, prilagodljivost. Borac je prilagodljiv. Borac uči, prilagođava se. Osnovni princip judo je upravo ta prilagodljivost. Učimo kroz prilagodljivost, učimo kroz mekoću, učimo kroz princip da kroz apologiju izvlačimo iz svega povoda. Ja se iskreno nadam da će današnje druženje s ovim uvaženim ljudima ovde za vas biti povod da izvučete mnoge povode. Ja bih želeo da shvatite da je borba sastavni deo života. Da borba u ljudskom društvu, za razliku od one sirove borbe u životinskom svijetu, gde je borba za fizički opstanak, je mnogo suptilnija, mnogo kompleksnija, zahteva mnogo više nas, mnogo veći angažman, ne samo fizički, nego psihički, mentalni, emotivni. I ja se iskreno nadam da ćete u buduću u judo, u karate, u jiu-jitsu, aikido, u taekwondo, u boksu i tako dalje, tražiti i ono skrivenu poruku. Skrivena poruka koja se onda može primeniti kao princip. Jer majmuni oponašaju i imitiraju. Ljudi modeliraju, uočavaju princip, primenjuju ga. Dobar princip može biti primenjen na sve. Nažalost, još uvijek mislim da se može biti parcijalno uspešan. Ne može se biti ni parcijalno uspešan, ni parcijalno sretan i zadovoljan, ni parcijalno bogat, nego se može biti principijalno uspešan, te principe primenjujemo na sve što nas užuje i sve što nas radimo. Hvala vam lepo, uvijek zadovoljstvo. Zahvaljujem profesoru. Sada bih pozvala opet našu decu na...
naučni stepen je dostigao toliko mnogo testiranja, da je testiranje postalo testomanija. Šta to znači? Da mi pojasnim. To znači ima toliko testova, da više ne znate ni šta testirate, ni koliko testirate. Ali je važno da istestirate pa ćete pronaći nešto. Ne, savremena tehnologija traži određeni test za određenu stvar koju ste nam umeli da pronađete. Daću vam jedan od najnovijih primjera. Napravili smo dva paralelna testa. Jedan test je bio klasičan antropometrijski gdje merimo visinu, težinu i tako dalje. Drugi motorički gdje je opšta motorika zastupljena i treći specifični. Kada smo njih uporedili sa samo dva testa koja su nova, sa CCX testom na 1000 ispitanika, dobili smo 98% isti rezultat. Šta znači X-test? X-test znači ekspertska procena. Da bi vam bilo lakše da prepoznate. U toj ekspertskoj proceni pokazivali su se određeni stavovi i stvari na nivou ocjenjivanja. Nijedan test koji se može utrenirati nije dobar. Mi vam damo testove i utrenirate i dođete imate izvanredne testove, a pokazujete slabe rezultate. Ne. X-test podrazumeva svaki novi test, na svako testiranje je novi test. Zato smo ga i promijenili. Trenažna tehnologija ima nekoliko svojih segmenata. Ja ću probati da budem koncizan da bi mogli pitati kasnije ako vas nešto zanima. Jedan segment u trenažnoj tehnologiji je situacioni trening. Drugi koji ide iznad čak okvira i ovoga što ste vidjeli ovdje zove se nadsituacioni trening. Treći je trening osvjećenja, trening nadmudrivanja, trening ketma. To je nešto što pripada nečemu što vi možete da doživite, a možda nikada nećete to doživjeti. Ali vas treniramo ako doživite da nema iznenađenja. Imate trening osvjećenja koji također podrazumijeva današnji problem dece naše, roditelji, čak i svih onih koji imate priliku da s njima sarađujete, veliki problem Beograda je razmaženost. Šta znači razmaženost? To vi svi znate bolje nego ja. Kako prevazići tu razmaženost? Treningom osvjećenja. Početna faza treninga osvjećenja je dođe dete, završi trening, odmah vodu u usta. Slažem se, može vodu u toku treninga, ali kad se završi trening, ide smirivanje organizma, tek poslije ćemo dati da pojede voće, voda i sve ostalo. Ne znači poslije 2 sata. Tog trenutka ne može. Jedan od treninga osvjećenja. Šta je bitno u ovome što vam sada želim da kažem? Bitno je da znate trening navođenja čemu služi. Bitno je da znate trening podsticaja čemu služi. Sve ovo što vam govorim ima u vrhunskom stvaralaštvu, ali ima i u uzrastu gdje su djeca. Ono što mi svakako preporučujem svima vama i privodim ovom kraju, svakako što mi preporučujem svima vama je da u vašem treningu, bez obzira da li se radi o djeci ili se radi o profesionalnim sportistima, što više upotrebljavate igre koje mogu da zadovolje njegove potrebe. Zamislite samo jedan trening koji u svome sastavu, u svome početnom zagrevanju ima trčanje u krug. Zamislite trčanje u krug i zamislite jurku koju ste dali djeca da hvataju u lanac, da jure jedna drugoga i tako dalje. Gde će dete više da upotrebi motoričkih radnji u odnosu na ova dva primjera? Vi se odlučite, ali ja vam preporučujem, ako hoćete sugestiju, trening, igrajte se, jer dok god se igrate, vi ste čovjek. Hvala lijepo. Profesoru Nemecu. Sada ćemo imati demonstraciju specijalnih jedinica MUP-a Srbije, žandarmerije.
Želim svima, dolazim ispred Vojske Srbije i pokušat ću danas da vam predstavim jedan deo priče vezano za borilačke veštine sa aspekta Vojske Srbije, Vojske uopšte. Već prethodni predavači su uradili sve što već i dali suštinu svega toga što bi ja trebao danas da izlažem. Ja ću probati malo da napravim jedan kratak istorijski osvrt na to koja je bila potreba borilačkih veština u vojskama i uopšte u prirodi čovekovi u njegovom razvoju. Naravno, s obzirom da su ovdje neki predavači bili moji profesori, oni su to radili sve iz glaga, ja ću morati malo da se poslužim i tehnikom i da malo čitam sa papira, ali nemojte to zameriti. Ja sam još uvijek čovjek koji je nastrunjač i ja manje ovom filozofskom aspektu. Da bi uvidjeli pravi značaj borilačkih veština sa ovim aspektom, se nećemo suprotno njihovu potrebu uz istoriju. Potreba čovjeka da obezbedi egzistenciju za sebe i svoje potomke datira od samog nastanka ljudske vrste i dan danas primaran je motiv za skoro sve aktivnosti ljudskog roda. U početku su egzistenciju i zaštitu obezbeđivali plemenski lovci, kasnije lovci ratnici, a zatim ratnici vojnici. Razlikujemo 4 perioda od značaja za potrebu i upotrebu borilačkih veština. Prvi period koji se vezuje za nastanak ljudske vrste, drugi period koji se vezuje za otkrivanje oruđa i oružja, treći period koji se vezuje za pronalazak barut i nastanak vatrenog oružja, četvrti period koji se vezuje za ubrzani napredak čovjeka u naučnim tehnološkim dostignućima. U prvom periodu koji se vezuje za nastanak ljudske vrste, gdje čovjek instinktivno koristi dijelove svoga tijela kao oružje, a osnovno oružje upotrebljava ruke, noge, zubi i sredstva koje se nalaze oko njega. U ovom periodu nema naznaka da su veštine borbe postojale kao nešto što se sistematski uvežbava. Drugi period se vezuje za otkrivanje oruđa i oružja. Čovjek počinje da upotrebljava primitivno oruđe za rad i ujedno postoji oružje, što znači da se čovjek pored onog čime je raspolagao kao oružje u prethodnom periodu naoružava dodatno oružjem izrađenim od drveta, kamena, kostiju, a kasnije pronalaskom metala pravi oruđe i oružje od metala. U ovom periodu su što se borbe i vatrane tiče borilačke veštine bile primarne jer su se protivnici direktno suočavali i onaj koji je bio vešti, snažniji, izdržljiviji, taj i pobeđiviji. Čovjek počinje da shvata da vežbavanjem određene tehnike sa oružjem može uspešnije da se odbrani i da napadne. U ovom periodu počinje prva vježba i vežbavanja veštine koja služe za napad i odbranu. Ovi pronalasci u mnogome menjaju potrebu za borilačke veštine, jer sada i mnogo slabiji i vešti, period koji se vezuje za pronalazak baruta i nastanak vatrenog oružja. Ovi pronalasci umnogome menjaju potrebu za borilačke veštinama, jer sada i mnogo slabiji i veštiji protivnik može upotrebu vatrenog oružja iz daljine usmrtiti mnogo snažniji i veštiji protivnik. Ovime borilačke veštine polako počinju da gube na značaju kao osnovnom sredstvu u borbama i ratovima. Uloga borilačkih veština je ostala da stvara vešto, hrabrog, izdržljivog, upornog i odlučnog ratnika. Četvrti period koji se vezuje za ubrzani napredak čovjeka u naučnim tehnološkim dostignućima, high-tech tehnologija, elektronsko ratovanje, sateliti, GPS, moderno naoružanje, dovodi do toga da je upotreba borilačkih veština kao osnovno sredstvo u borbi i ratovanju postala zanemarljiva, kao da je rasuđivanje i donošenje odluka i njihova realizacija uz pomoć tehnologije osnova modernog ratovanja.
Borilačkim veštinama se priznaje značaj da su moćne svojstvene psihofizičke pripreme koje je jedan od preduslova za pravilno rasuđivanje, donošenje odluka i realizovanje istih. Značaj borilačkih veština svojeg aspekta. Borilačke veštine pružaju čoveku pojedincu da se stalno preispituje, teraju da ne teži ka bolju, uče ga da bude uporan, staložen, da brzo analizira i donosi odluku. Jednostavno rečeno, prave čoveka samopouzdanim i sposobnim, što su sve osobine koje jedan pripadnik vojske mora da ima kako bi dobro obavljao svoju dužnost. Formirajući čoveka sposobnim, samopouzdanim, može se reći da borilačke veštine vaspitno djeluju na svakog pojedinca. Sve vojske svijeta daju veliki značaj borilačkim veštinama, svoje pripadnike obučavaju borilačkim veštinama, a najviše nivo obuke daje se jedinicama za specijalne najme, čiji pripadnici postaju pravi majstori borilačke veštine. Neki od njih ste imali danas prilike da vidite video. Pripremio sam par malih kratkih filmova vezano za ove istorijske osobe, ali s obzirom da nije moj računar, ne znam kako ću snimiti to urediti kako treba, ali mi trebalo pomoći. Vezano za prvi period koji se vezuje za nastanak ljudske vrste da čovjek koristi svoje tijelo kao oružje i priručno sredstvo da razvoja prirodi, pa sam našao neki mali kratak filmić koji će odučavati taj period ljudskog razvoja. To je vladala borba za opstanak, prvo protiv prirode, zatim krupnih životinja, a između plemena je postojala određena vrsta, da kažem, ratova. Kada su bili grupe koje su postivane od 8 do 25 pojedinaca. Jedna od čestih otmica je bila krađa žene iz drugog plemena da bi se produžila svoja vrsta. Susret neandertalca sa homo sapiensom je doveo do toga da dođe do istrebljenja neandertalca. U tom periodu su bili česti ratovi između. Kasnije, naravno, ove borbe postoje sve organizovanije i sama potreba za uvežbavanjem borilačkih veština, to je veština borenja, što oružje dolazi do izražaja. U drugom prikazu sam htio da vam prikažem, ali to je već nešto što znate, znači kako je nastavlje došlo do razvoja borbi i ratovanja upotrebom moćnijeg oružja pronalaskom metala da su ljudi mogli da se zaštite, a i da upotrebe silu na jedan sasvim drugi način. U vojnoj obuci su prednjačili u ono vreme Spartanci, oni su bili nekako, koga se pozivaju svi koji pripremaju neku vrstu radnika, ljudi koji su od malena svoju djecu podizali u ekstremno teškim uslovima kako bi od njih napravili što svirepijeg i što opasnijeg rada, koji ne preza nije od čega i koji u stanju da su gotovo koštac sa svim svačima.
Petrovića Baruta 1381. godine i nalaska, to jest do iznalaženja rješenja za upotrebu tog baruta da je napravljeno vatreno oružje i izdvojene scene iz nekih filmova koje mogu dočarati taj period su upravo ovdje sad. Gdje se vidi da japanski samuraji gube bitku zbog vatrenog oružja, koje je pružilo priliku ljudima da uz mnogo manje napora i mnogo veće grupe ljudi mogu da obuče za kraće vreme i da budu ubojitiji nego što su ljudi koji su se bavili borilačkim na daljinu, ubojitiji nego što su ljudi koji su se bavili borilačkim veštinama cijelo svoj život. Što se tiče modernog ratovanja, u tim prilikama ste upravo vidjeli prikaze kako se prikazuju vežbe borilačke veštine. Danas licu mesta ovdje pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije i MUP-a Srbije, gdje se primenjuju određene tehnike u različitim situacijama. Ja se zahvaljujem što je bilo ovako. Vi ste vrlo strpljivi.
Zahvaljujem se specijalnom odredu Vojske Srbije. Sada bih zamolila profesora Ana Dragana Krusova. Namenski, znači pokušat ću poštovati vreme, ostaću na raspolaganju za pitanja koja imaju svi prisutni, pokušati odgovoriti na njih i time pretpostavljam biti svi zajedno zadovoljni. Rekao, spojiti prve dvije stvari, čemu je namijenjena prinuda, odnosno borilačke vještine i zadaci koje treba njima ostvariti. Ovaj deo smo rekli, nije važan, sljedeći također nećemo ga detaljisati, ali ne smijemo zaboraviti sve što gledamo, sve što pričamo danas, jeste interesantno, jeste opravdano i se mora smjestiti u zakonski tekst, pravo da nešto radimo kad je u pitanju borilačke vještine. Kako ne bih izašao iz okvira prava, onda ja samo podsjećam šta su to policijski poslovi, pa mi prepoznajemo posljedice obavljenih ili neobavljenih policijskih poslova kao u pitanju bezbednost, najkraće imovine ili života, odnosno ljudi. Cilj i način kako se to radi, zakon, a zakon znamo da donosi skupština, skupštinu znamo da predstavljaju naši predstavnici, to će reći da te propise donosi svaki pojedinac. Ako je to tako, onda i način koji je definisan zakonom mora se poštovati. A kaže kako način? Način da ne dužim priču, da to što treba da se uradi kao policijski posao treba da se uradi sa najmanje štetnih posljedica ili sa najmanje nepotrebnih štetnih posljedica. Kada govorimo o načinu, ono što je kao ovlašćenje dato policiji, ne kao jedno, nego kao više njih i od 21 zbiru nabrajani, kako to izgleda i jedno od ovlašćenja svakako posljednje u nabrajanju, a ne tako nevažno jeste i pravo na upotrebu sredstava prinude. Kad su sredstva prinude u pitanju, onda opet one imaju svoje oblike, ja sam ih ovdje pokušao simpatično navesti od fizičke snage do upotrebe vatrenog oružja i mi uglavnom vidimo sve što su kolege demonstrirali, odnosi se na fizičku snagu i to fizičku snagu usmereno rješavanju problemskih situacija, napada fizičkom snagom ili nekakvim sredstvima koja su pogodna za nanošenje povrede. Pošto se radi o borilačkim vještinama, isključit ću vještinama, isključiti posjedovanje naoružanja u napadu od strane ovlaštenih lica, nego pričati o fizičkoj snazi kao sredstvu prinude. Rekao ili pokazao sam dolje na uglu da su definisana pravila. Pravila su nametnuta zakonom i to moramo stalno imati u vidu. Zato što ćemo na kraju zadnji slajd staviti na upoređenje sa onim što treba da radimo. Poznata karikatura mojim studentima koju često koristim, a to je adekvatan alat. U ovom slučaju ovo je moćan čovjek sa velikim štapom koji želi da otrese male jabukice i reklo bi se da ovaj alat nije adekvatan za posao koji se želi uraditi. U policijskim poslovima, to je svakodnevni problem, u smislu da li je pripadnik policije iskoristio adekvatan alat da obavi posao koji treba i da li će primjenom upotrebom tog alata nastupiti nepotrebne štetne posljedice. Ono što se uglavnom zaboravi kada se edukuju kadrovi na način da treba neko koga baca u visoko da leti, da treba neko da udari snažno sa ne znam koliko neka njutna i tako dalje, ne vodeći računa onome što je napisano crvenom brojom u boju da gleda nastupe najmanje štetne posljedice. Kakva veza se nalazi među ovoga što ja pričam i onoga što treba raditi policajac? Evo je u zakonu opet pitanje da li svesno ili nesvesno su to uradili oni koji su stvarali zakon, pa su rekli da se fizička snaga u obavljanju policijskih poslova upotrebljava u skladu sa pravilima vještine samoodbrane. S tim da, koliko
pogotovo se bavim ovde, nisam primetio i definisanim nižim aktima od zakona kako se smatra i šta se smatra pravilima samoodbrane, a ja smatram da je samoodbrana način preživljavanja, odnosno očuvanja samoga sebe. Ako je to tako, onda se postavlja pitanje kako je moguće da branimo i ono da ne nastupe nepotrebne posledice. Požurit ću, radi se o maloj analizi, blagoj analizi problemska situacija u kojima se nalaze policajci od onih koje ne ugrožavaju policijskog službenika do onih koje veoma ugrožavaju policijskog službenika ili neko drugo lice. Svakako da postoji jedna normalna distribucija, što su blaže situacije najmanje, najteže je takođe najmanje i mnogo je onih uslovno rečeno koje se odnose na guranje, pokušaje hvatova, napade rukom, pokušaja gušenja, znači manje problematične situacije pod uslovom da je to istina kojom ja raspolažem. Preko pola preprostom na Njemcu, a moji studenti vidim nekoliko ovde, znaju da se ja uvijek ograđujem od toga da li imam pravu informaciju o pravim stvarnim dešavanjima na terenu, zato što informacije o dešavanju na terenu dolaze iz izveštaja pripadnika policije, a on može i ne mora biti potpuno istinit. Analiza od 106 slučajeva jedne godine upotrebe prinude od strane pripadnika policije u Policiji Srbiji, ali u slučajevima gde je nastupila povreda, laka ili teška u odnosu na ovlašćene lice